Assalamu alaikum урматтуу багыттуу каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Биз бүгүн Өзгөн шаарына келдик. Өзгөн шаарынын бир аз четирак жеринде балык чарбасына келдик. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, балык чарбасы бул аябай кирешелүү бизнестердин бири. Ошол боюнча маалымат беребиз. Кандай балыктын түрлөрү өстүрүлөт, кандай жем берилет, кантип өстүрөбүз. Ушулар боюнча бүт маалымат алып беребиз. Азыр биз Ош мамлекеттик университетинин студенттери менен биргеликте келдик. Медербек Жамаев агай уюштурган семинарга. Бул университеттин жакшы жагы ушундай практика жүзүндө дагы алып келип окутуп үйрөтүшөт экен. Ошол жагы мага аябай жакты. Биринчи суроо кетти. Birinci sıra gittin. Bizde karp, amur degen talsılık demiş türü balık var. Karp, yeli amur, talsılık. Bunlar bütün semestri karpoya girdi. Bunlar başta sen etkenler kızlar etmen arkadaşım etti süök diyor kılkanları vardı bir diye. Kılkanlı ha? O var. Amur degen balık çöp yiyet. Karp degen balık cem yiyet. Talsılık degen balık fitoplankton yiyet. Fitoplankton bilesiniz ne ken? Fito degen ösümdük, planktonça. Böyle sen bana. Fitoplankton degen bizde kırgızlar bir tane balır deriz mi? Balırın türleri olur. Aşan bitiriyor. Sine-zelenin vodoroslu dep koyat. Sine-zelenin dedi. Oşonu jet talsılık degen. Alar o zaman asmanı karap durar. Kartlarda koysam da neme kılar? Jerdege janağı. Nemelerin barını jet janağı. Zobentas serisilerin barını jet. Kurtkumuz kararlar bir etkende. Жалпы аянты канча дедиңиз? Анан канча? Dedi grubu 200 var da. 200 ne? 300'den aşık bolçu ilgari. Gektar bir жер. Men şerde kelip işlep yurtup 79-yılı главный работ degen boldum. 88-yılı direktör oldum şerde. Özü производственный мощность 380 tonna. Şarbana geldi değil mi mezgirler? Ama ben 5 tonna balık öndürüp verdim ben maktası sen kayın ekensin, yaş ekensin. 40 yaşında direktör olgam ben. Bir arkadaşı Krasny Znamen'den alganбыз. Азыр 50 гектар жерден 4 тонна эле алдыңыздар быйыл. Оған 500 тонна алыпсыз. Жей турган балыктан. Товарный балык деп кой, жана репутациялык материал деп кой. Товарный балык жей турган да. Столовый балык деп кой атаны. Ошо. А посадочный материал деген жана бизден алып кетип туруп, баткен, саткен, бүт баары олустуран келип туруп алып кетет. Ошого өндүрөбүз. Чабактарды. А чабактар где-то 33 гектар жерде бар. Анан жерде эне балыктар тура турган жерлер бар. Yeni balıklar bilirsin de. Erkek urgasını neme oturup bizde de davranır sana etkiledim. Karp degen balıkta biz естественный жолмен özde tudur alıyoruz. Естественный условия деп koyuyoruz sonra. Acınakı bel yağmur menen talsılıktır ala bizim естественный условия ala neme tukum vermeydi ana. Allah tok neme искусственный жолмен. Janağı nemeler var ki inkubasyon sekte koyuyoruz. Şu inkubasyon sekte ikirasını nemelerini balıklarını alıp duruyor, şehirden akıllar etip anışan alıyoruz. Biz özümüz amur men tasdikte nemeden Kazakistan'a satıp geliyoruz. Liçinkası satıp gelesizler. Bizde bana ne var? Bakada zani var, zani gördün mü? Gördün mü? Köyle zani gördük artık. Şu yerde ilgili inkubasyon sek var. Sen tasdikte, kartta büt barını şehirden alıyorlar. Sizler satat kesker, kança sondan satasızlar? Gramın satasızlar, nesi satasızlar? 400 so'm. 400 so'm, жоқ. Çavaqtарын. Yok, şunda mınандай olur, tek 10 gram. Aldı ele ошондой baası, aldı ele 400 so'm bu. Jey turganda ele 400 so'm, çabağı da ele 400 so'm. Hadi barcıvalı görüp atasın hadi. Selerge kança olup bardadı? 80 so'm. 80 so'm. 97 so'm. Bizde maşina жоқ та bizde. İlgeri kaçtı mı le? Ар кандай илгери кайсы жылы? Жылына жашаш керек. Сонун үчүн азыр баардык кымбат деп атат. Ооба. Бүгүн директор айтып атпайбы? Алса алсын, албаса жок. Емандар албайт экен деп. Мындай аксакал, азыр кийинки жылы мен же мына студенттердин бир экөөсү чабагын алып туруп аз-аздан бир 1000 данадан өндүрүп сөкпү деген идеясы бар адамдар бар да. Жакшы. Ошолор канча сомдон алса болот, мисалы канча грамм? 400. 1 килограмм 400 сомдон сатасыз. Любой породасын, чабагын 400 сомдон сата бересиз. Сунун температурасы канча? Мындан эми температура жараша бул балык өзгөрөбү? Бизден да давлесин айтат. Мына биздин балыктарды жылуу түсүп турган балыктар деп коет. Жылуулукту сүйгөн. Жылуу түсүп турган балыктар. А жанагы форелдерди болсо суукту, суулар да. Буларды баягы 25-26 градус болгондо сунун температурасы. Сунун температурасы 25-26 ба? Сунун температурасы 20-26 градус болгондо булар аябай
жақсы жейді тамақты. Өте ыстық Температура емес пе? төмендеген сайын бұлардың бәрі тамақ жешін нәрселер істейді. Bu kışında kaç tane balıklar? Қысында жебейді тамақ. Yok. Егер Ölü koyuyor. өлбейді да, өлбейді. Бәрі аюларды өлген емес пе? Суырларды өлбей ме? Кімде себептен өлбейді ме? Ұқсайды. Сонда біздің балықтарда өзінің майын есеңді. Қаншаға шейін тамақ жем Бұлар арықтайды да, бұлар жарғы есеңді. Қаншалық қыс uzun болса, аруақ болып қалышы мүмкін. Неме? Ne var o? Arı bir parodan birbiriyle aralaştırmaysınlar ha? Жоқ, аралашай көрсі. Balığı olsa çünkü koyacağım. Ha? Balığı olsa çünkü koyacağım. Июнь, июль, август айларында күн есейді. Ошонда балықта жақсы өтеді. Жақсы болады? Июнь, июль, августта. Ола, жұмыс қылғанда? Айрықша июль, августта. 70% беріле тұрған жемді июль, августта береді. 35% июльда, 35% августта беріледі. Сентябрьда начинает. Мартта болса салынған балықтан 1%. Анан кейін 2%, анан 3% берді, анан кейін үстін температура 12 жоғалғаннан кейін неме бар жаңағы рекомендация бар да. Жем беріш бойынша. Ошо бойынша жем беріледі. Қышында мына көмесіне чабақ қылау болмайбы? Личинкалары, чабақтары. Қачан? Қышында дейін, мұз тоңғандар. Жоқ, көлманда тұра береді пакетте түгінге чейін. Бұл жер садок деп қояды. Бұл садок деген сөз мындай. Баяғы для временного содержания рыб деп қояды. Ошоны. Уақытын алып келіп жерде қармаңыла өмеп қойса салып қойғанда да. Жалаң чоң балықтар болады да бақта? Чоңда жей тұрғанда да. А немелер болса жаңағы Çavaklar. Başka kölдерде балықтар бары қалады жазға шейін. Азыр бір көлді пішіріп атады, ертең шәмбе күні сатамын. 500 граммға клиент бар да. Қайсы жақтарға сата аласыздар бұларды? Балықтар. Кем алам десе бүт бар. Жағы Баткенге шейін, жағы Шаткалға шейін сатамыз. Şoңалалықтар алып аттар аз албай қойды. Фореле бар бұда шоңалар. Turistler gelip көрсете? Ya. Turistler geliyor. Turistler? Yok, yerler geldi. Kim görür? Kıvaranday var şu demede. Kança tonladay var. Buna şu emeğin içinde lev özünde. Hazır bir danası kança gram çıkıp kalat? Примерно. Жарым кило çıkıp ha? 4 kilo alsak 8 tane gelir. Только қуырый тұрған, а? Башқа пародалары-чы? Башқа пародалары шорқа қылатырған нарқыда. Ал не деген парода нарқыздағысы? Карп. Карп, а? Беламур. Беламур қайсы жақта? Мына жерде бар ма? Аралаш па Беламур мен? Нарақта дағым бар. Дағым ойынша қайсыңсы дамдырақ мұнайды? Беламурлар ба? Карп. Мыналы азыр қайсы түр екен? Бұл толстолук деген пародасы екен. Бұлар өте жылуырақ суда жақсы көрген пародалар екен да. Чоңалайда мысалы форель, мұздақ суда да өсе бере тұрған дейді. Бұл жерде аз 1 тоннадай бар дейді. Жарым килограммдан болса 2-1 килограмм. Ого, чоңдыр бар екен. Азыр нарқы немені дағы кішіне азайтып көрсетсеңіз болады, біз ошол жақтан да балық қармап алып кетейли анда ширинирээк ошолса. Кайсыдан? Даамдуусу наркы деп атпайсыз, ошодан эле кармайлы. Даамдуусу наркынысы деп атпайсыз беламурларда. 5 килоға тонна балық қинап басқа. Азыр 50 кило қармайды да анда. Ошо түшүрүп атат. Итак, бир клиентке кармайсыңар азыр, а? Анда кармаганда көрөйлү. Жакшы экен. Жарым саатта күтөт. Хорошо. Студенттер эжеке? Evet,
Bundan çıkan yapacak bu. Kolmaya albaysana. Babam cılmış onu korktum mesela. Oşo kepkan toskan tutsan. Kepkan tutsan kepkan. Ana baktırır baktır böyle çıktı. Kimde paket var? Paketimden yok. Kamer sana koldan şirket etsin. Ama cemlerin ayaktan çıkamazsak kusurda da öldürür. Bazen? Üstünde bazar var mı? Ekmedi bekliyorum yeter sonra lavuk. Cemde özünüzler araştırsa ister mi? Bize değer etmez. Biz çok olsa arpa, buğday, makarna arvattık, öz takdir ediyor. Bunların da benim işimiz bal döşmüyor. Kaç sene cem çok olur. Bir de ben karımı ökersen 5 bol gerekse. 5 kilogram balık yese, cem bitirdiklerim tamam. 5 kilogram cemge 1 kilogram et be. Öte az bu. Niye kaldı bunu? Yem kanattı. 7 kilogram bedecesi 1 kilogram sal. Türkiye'de 1 kilogram cemden 1 kilogram et alışat da. Yani şu az da adam. 5 kilogram cemden 1 kilogram. Şimdi de şimdi. Balıkta ilgili mal bunun salçılardılar. Lazım bir uydan kaça prodüksiyon alınır? Uydun paradosuna jarışa, karadana jarışa oldu. Bir litre pop çıkarttı tamam. Egis Torkov tuğanlar var paradosuna. Yok, egis üstün oldu. Kança nime dedi. Ha bir balıktan kança prodüksiyon aldı. Engeli ortalaşan hesaptaken. Birine balıktan. Kança prodüksiyon oldu birine balıktan. Bizdik gaye mi? Kaç kettesin? Marinka okşuştu mu? Ben. Allah baba vermedi. Ben. Sakacıdan baktın ha. Bak bırak yerden. Bak gelecek de bırak enerleri. Kafetin soluna. Мен вообще жалпы бойсару. Вайсың